Kubor nagaslem jong unongsan Hima. Balas dang shwa digi circus, las dang shwa digi drama. Kadaw ka mga kuwaban ng haganay kapor. Bangakan mau, hagaway nagijelang hapo amlarem. Lakren, daway u Emily, ubulang u parala ku janga. Wong, ko ki paipa jong kanay, katan rilom kasi jantia. Kelay petchua, siya po kanongkram constituency. Kain ka ba, uta President, jong ka Voice of the People's Party, VPP, yung kelay pet, ulale enyen, ulale kengikam, nakabenta ka constituency. Nga kuwa ba nang gumnay? Haganay ka por, ba't haganay ka jo karansan? What num one pet ko kipay pa nabar, yakan nongkram constituency namar. Kating babraw sa hadumenta namar balam ulate banle sajnam. Pinuan pen namenta kinong is hapo sisnem ulap panitanat yak sinong. Hanay kajing pen babraw kajing baha kintay jisengkin kiyeng dapas nong kijaka police school mano bawanra wanra ngapalam. Haganay kapor nga sikwa banong kendet kabla sota mula hagaway na kimiting hangte hapo mauran keneng uyeng boplay o President jongka BBP ukano kalapat yang ngapalam. Nalor bangamday candidate, nalor bangamday to kortong MP. Kato kajing kano day basyakting digdig yo asyari ambiang hayi hadin. Yang kabut kajingwan kadig lapaka. Day na makita hakani kapor. Ngakwa bankran kendet. Halor jongki tip yo ki IFIR so yang alas sisibit ngam tip. Tang bada IFIR ro kamper hele. Namar bilia baya kren be yang kam kabasya hai. Bilia bangin nyalian. Yo last tiap dawan ong yo pay nei pay si ande ren ong sinonong kriam. Yo ong kumta. Anay nga kuwa banong hakani kapor. Kadrama ka paningkong. Ngapken mau sa kasdang ka drama how arhaja khatsan hagapor ko mga syariam no mga kumu MDC how arhaja khatsaw kadon election MDC arhaja khatsan kasur jong president jong BPP wong ko pa ba I lots it. Bangin siya klite. Ay si I lot. Upad ba uang toli inya I lot? La I lot. Lalay. Bansimte. Kumusiam. Hapo District Council. Hangteo hapo gari kana. Ayla chuan ng thiêu lada phibit ngin sera hanay nga kuwa banong haki prabre amdan an banyas na hanay lamut bans na tangyakaan ban pankalajat no syok pa kabaya ngihapan niya keren yung jigisi siya ngimnumlen nginumre bankren ya kajing siya agree ngako abanong haganay kapor panay yang tangkaway kakam kababdala nakabenta ka chay bangro danam ngamtip hanay ba kami agree uday nay wayang hangnay menta
Bilang gumda ngalong Deputy CM House name Ardent Khandai ka Sarkar Assam kalatawa yaki signboard hapo upot usam jungi hang theo hapo khanapara nga siem yagaray ngan lay da kampiyan la jong ban lay ban pet la kalong niyam kajing sisya nga lay hang theo bat kalong kajing sisya bat habang na ay bayigi signboard bato Meghalaya Ribhoy District la wiyangig signboard labo da kakateng bato Assam Shimit nga ay hukum yakin ng Trejong District Council kum u Deputy CM ang kelebo yaw mau nong rem yaw mau bersil light lay ang tiyaw bat nginya pen mano banot bat kata umau bobo balam hadu mentading sa ang tiyaw umau mano bedri haba kumta ngamday ngaro bedri ngakuha banong hakani kapor para lobit hagasngi boyasyong Shah Jingit Ardent Shah Jingit kemahne uana Hazare habaw Shah Jingit kum ganay gayi ang gabastap hanay o President ka BPP Shah Jingit doon sa ngawing special room. Wana Hazare nangay pelan-pelan tay tumiyan siyang tay papalay latulot habay drip. Re BPP pat doon special room hakata-kajaka. Kabamot Rung hang tau special room bam bro siswe. Kabaya kakam. Pankhanapat penungkam bijakana pankhana sarkar. Day na magata hakani kapor ngakuha banong bahag jing kren kabaki kren sa pokim media ngakan mau sa kabaw President jong kata ka VPP wong kumno ngan siya tangan hadu bandayap lada kim pentay kam yaga reservation policy hangno siya tangan na bandayap hangno tak reservation policy benta siya na habya kren ya kijing siya day na magata haganay kapor para logbayin day haganay kapor ngiday ka jad banro tepro teple anday nga kuha panong haganay kapor bamayin ang nay ngin pa dagaro kantay banlay sa tiyaw banito yakarim gabet kajuyi Gumba piwan mantaban siyam hangnay ngikwa ba pero pinlay syakyaw ba pinpanay yakarim tanray jumi ar pusangot kiyamali na po rilom garo kipa ya karogantay bedhaba kalay hang tiyaw karim tanray jong kaparim ki rilom garo itulot karindia itulot yata ka rim tanray jong kita ki rilom garo ngidon kam may laipun rongon ngidon kam banpano da i Dr. Amprin baka rindia kam ituno yakata ka jinang tanray kajong pay NPP yakaba kilajit da kapenlong yang bandon hasanda namar nga haperhat shwa yalate imay pon yang hagakpo jong kami kanday bine ipon ipenhe pensan ukpaw lay man bala hanay bakdupat yagikon day kakami beday na magata
ngasong bangilong kiba Kyrpang namar ngiburam yakiro kunte. Tekumta haganay kapor paralog bayid ngakwa banong sobha ngawan hangnay Bangkerpad yape Bato Ayam Kajing Kasyan Kapapura Nakabantay Dr. Amperin Nagdo Bainlong Itaywe Nagilong Kume Ibanlay Ban Mikmat Nakabanta Kajalabay Ejuhi Bangkam Artatin Hinsawanra Yakijin Kila Kipapun Nakabanta Kajalabay Ejuhi